ntago turimo iki kintu turimo turavuga passion ntago ijyana n'amafaranga mbere na mbere. Ifaranga ryakurikira passion. Harabanza passion. Hari twebwe Rayon Sport turiyizi. Umwaka w'imikino uko uzagenda turakuza. N'umuntu uzaza muri Rayon Sport ari kubanza kwigishwa Rayon Sport icyari cyo. Bitazageramo hagati ngo tugwete ariko bite. Oya. Keep wait. Iyo myumvire ya kizungu rero niyo navugaga yahahanda umuntu yitangira icyo akunda akagiha umutima wose, ibindi bisigaye bikaza ari nyongera kucyo ari buze kubona nyuma yo gutanga wa mutima. Niyo mpamvu rero 11 b'abazungu ubu line-up tugeze mu 8 ruzungu, abazungu 8 ubu ngubu twamaze kubabona, hasigaye 3 igihe bari buze kwinjiriramo na ya matsinda family yavugaga turasubira muri kimwe cya kana ahubwo. Matich leadership ya Rayon Sport murayishimira ko yabaguriye abakinnyi harimo n'umukinnyi uhenze rekoro mu mateka ya Rayon Sport utayizamu, babaguriye abitwa barushema Chris aba defenseur, baguze umuzamu, baguze aba mediateur n'abandi benshi bakiri mu igeragezwa, ariko hari umukoro fan base ya Rayon Sport yahawe bimaze kuba ngaruka mwaka. Buri window ya sama mbere gutangira saison Rayon Sport abafana hari uruhare bagira mu kwigurira umukinnyi. Mwaka ushize batumye Kevin yongera amasezerano baramwiguriye. Mwaka ari wabanje biguriye Ojera, Joachim Ojera. Ubu ngubu abariyo barasabwa kugura nde, barasabwa iki, bigeze barukurikirana ni benshi kuri YouTube ari 3700, kuri FM hari miliyoni 4. Ubwo harimo abariyo runaka ariko bariganje ko turi kuri Rayon ni bose. Bihagaze gute kwigurira umukinnyi, gahunda igeze? Reka mbanze nshimire cyane abareyo cyane badukurikiye, nanabashimira ko iki gikorwa wari bivuze ko umwaka ushize twari twagikoze kuri Muhire Kevin nitasha ubuyobozi buduha, kubera yuko campaign ubururu bwacu agaciro kacu ni kimwe mu bikorwa abafana ba Rayon Sport bakora. Target abari hari kugira ngo nibura natwe mu gutangira umwaka w'imikino natwe tugira uruhare mu kubaka ekipe. Urabona ekipe bigizwe n'ibintu byinshi, abakinnyi barenga 20 na 30, uretse uyu mwaka ubuyobozi bwatwe ko buzakoresha munsi ya 30, ariko nibura muri abo 30 muri izo miliyoni 400 ubuyobozi babusabwa gushaka. Ese campaign ubururu bwacu yadufashaga n'uburo kuvuga ngo twebwe abafana twebwe muri ekipe iri kubakwa nibura hari icyo twakoramo. So ngira ngo yatangiye 2018 dutangira twigurira Chiza Hussein. 2019 ntabwo twabashije kugura 2020 kubera bya bintu bya covid byajemo bituma 2021 nabwo tutagura. 2022 nibwo twatangiye tugura Ojera, ayasabwaga turayatanga, ndumva twaramuguze yarenga $15,000. Umwaka ushize nkuko wari buze tugura Muhireke. Uyu mwaka rero twarenze ikintu cyo kuvuga ngo tunashimire cyane komite yaravuze ati tubakeneho miliyoni 50. Iyo niyo tashe ngira ngo niba mwara kuri iki kiganiro twakoranye na president Monzore, aho twasoza mu mwaka w'imikino muri fan base muri contributions zitandukanye kugira ngo dutangire uyu mwaka. President yadusabye ko nibura twashaka miliyoni 50. Miliyoni 50 binyuze Rayon Sport ifite kwibaho, ifite abafana, hari fan club, imiryango ya Rayon Sport fan club, ariko hakaba n'abafanyi n'importe qui n'abatarafana ba Rayon bizara batanga amafaranga. Yego, aha rero twavugaga bavugaga bahe, twavugaga urabona ikintu gikorwa cy'ubururu bwacu akenshi tuba dufata bano bafana fan base of course za fan club zose za Rayon Sport, kongeraho n'abafana bandi bataba muri fan club, kuko uyu munsi none tufite abafana babiyumbuye muri za fan club bagera hafi mu 2800. baracyari bake cyane ugereranyije. Abafana bari muri fan club ni 2800 gusa. Yego, baracyari bake cyane. Ntibakuzana na stade y'Inyamira. Oya, baracyari bake. Niyo mpamvu mu bukangurambaga dushaka yuko twifuza yuko umusaruro bavamo, kuko nibura buri kwezi babasha gukusanya arenga miliyoni 6. Bivuze ngo uwo musaruro uracyari muke, ntabwo ari bibi ugereranyije nuko cyatangiye. Target ni iyihe kuri fan club? Nibyo navugaga kuri uyu mwaka ubushize fan club zatanze arenga miliyoni 25 mwaka sezo yose muri iki gikorwa kuvuga muri iki gikorwa cy'ubururu. Okay.
ko tugiye kureba ku musaruro rusange fan base yonyine fan club uwo musanzu wavuyemo urarenga miliyoni 80. So ndi kuvuga rero muri iki gikorwa umwaka ushize twagereye muri miliyoni 25 twigurira muri Rekeve, ariko turavuga ati ekipe irahenda. Uru mwaka umukinnyi waguraga miliyoni 20, uyu munsi miliyoni 20 n'umwaka umwe. Ushaka umukinnyi mwiza twirirwa tubwira ubuyobozi ngo mutugurire abakinnyi beza. Niba ubuyobozi buvuga buti tuzanye Big Bear Shadrack ku 30,000 n'urugero, twebwe abafana bandi ni gute natwe tujya gushaka 30,000? Reka natwe twishake mu bushobozi bufatika. Miliyoni 50 perezida yadusabye ntabwo twazisuzuguye, ariko twaravuze ati perezida utubwiye ikintu cyiza ni byiza, ariko reka twebwe dushake miliyoni 100. Miliyoni 100 niyo target twihaye. Mu buhe buryo? Umwaka ushize niba mvuga ko muri fan club bavuyemo miliyoni 25 zirenga amafaranga make, abafana basanzwe batanze arenga miliyoni 8 muri iki gikorwa. Izo ni hafi miliyoni 30 zavuyemo. Turavuga ati okay, uyu mwaka reka tucyagure kibe fan base. Ubu ni ibice bitatu. Fan base ubwo ni za fan club ziri gukusanya, zigomba gutanga umusanzu w'ukwezi kwa 6 ndetse no kwa 7. Yego, uwo musanzu ntabwo wageze muri Rayon Sport. Impamvu utagerayo ni ikintu kimwe, nuko burya dutanga umusanzu muri saison régulière ya champion amezi 10 kuva mu kwezi kwa 8 kugera mu kwezi kwa 5. Abantu babyumve neza. Hanyuma ukwezi kwa 6 no kwa 7 hamwe abantu baba bari mu kiruhuko, ntabwo musanzu usanzwe ntabwo tuwutanga. Ahubwo none dukora iyo contribution speciale, icyo gikorwa twise ubururu bwacu, agaciro kacu. Dufata wa musanzu ukwezi kwa 6 no kwa 7 tukongeraho icyo dushoboye, hanyuma tukagitangira rimwe mu buryo bwo kugura umukinnyi, tukongera kugaruka mu kwa 8 dutanga umusanzu. Yego. So ibyo bice bitatu rero navugaga harimo za fan club. Uwo musanzu uzatangwa nyine bisanzwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8, ubwo n'umusanzu kwa 6 no kwa 7, ndetse n'andi bazarenzaho. Kongeraho akanyenyeri 00,8 ku mufana usanzwe utabarizwa muri fan club. Ari nabo 00,8 ni kode ya Rayon Sport. Ari nabo bantu turimo gushimira cyane. Uyu munsi mwabibonye nimugora day 3 uko byagenze. Baretse kugera mu mibare. Yego. Hari ikintu nshaka kugira ngo gisobanuke. Aya mafaranga Rayon Sport ishaka nayo kwigurira umukinnyi, sibyo? Kuki ndibaza hariho deadline yo kuba amafaranga yabonetse ngo umukinnyi yaze? Umutoza ari mu myitozo, ari kumwe n'abakinnyi barimo gutegura saison yo day Super Coupe na saison muri rusange. Niba deadline ya fan club biri mu kwezi kwa 8, hazabona iminsi 5 kugira ngo umwaka w'imikino utangire, sibyo? Niba aribwo muza closing iyo gahunda amafaranga akaboneka, umukinnyi azaza shampiyona yatangiye cyangwa iri gutangira ataritoheje n'abandi, cyangwa ahantu abayobozi bababwiye bazakura amafaranga bakamusinyisha wenda mukaza yasubizaho. Ibyo bintu bisobanuke. Niba munabaza n'abayobozi mubabaze babaha amakuru muyatangarize. Bizagenda gute cyo umukinnyi cyane mu cyo navugaga mu kanya? Uyu mwaka twarinzwe rwo kuvuga ngo turagura runaka. Reka mushobora no gusanga n'ikipe yamuguze mukomeje gutyo bashobora kumugura abandi. Ntabwo ariyo target twashyize no turagura runaka. Twavuze ko tujya gushaka miliyoni 100 zizahabwa ubuyobozi muri gahunda yo kugura abakinnyi. Bo uko babigenza ntabwo dushaka kumenya ngo ubuyobozi burasinyisha abakinnyi nkuko bisanzwe. Contribution yanyu izaza yunganira. Ari uwo bapromisinga, ari uwo bayigice, ari uwo bavuga bati wowe amafaranga yazishyurwa n'abafana. Twebwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8 tuzakurozinga tubwire perezida tumwete ngaya amafaranga yo kuri code, ngaya yaciye kuri konti, ngaya yavuye i Burayi, ngizi miliyoni 70. Kebura ibibazo. Yego. Kemura ibyo bibazo. Niba hari abakinnyi, reka tuvugishe ukuri, ushobora kumvikana n'umukinnyi ukamuha itariki cyangwa se ukamuhaye makeya. Ibyo ngibyo ni ibya Tadeyo n'ubuyobozi bwe, ndetse nabo bari kumwe, board nabo bari kumwe. So twebwe target uyu mwaka twiranye kuvuga ngo tugiye gushaka nibura miliyoni 100 cyangwa se zizaboneka. Turabwira ati ngaya amafaranga avuye muri fan base. Mu kanya gato turageraho imibare igeze, reka manze nyuze